ubu kwandika CV, kwandika email, kwandika igitabo ni ibintu bitakigoye. Muri make muri iyi video ndakwereka uburyo ushobora kwandika CV, igitabo ndetse n'izindi nyandiko zigiye zitandukanye wifashishije ChatGPT. ChatGPT rero ni ubwoko bwa AI. Please, niba utarakora subscribe, nitwa Jado Creator, kanda subscribe aho hasi hanyuma ubashe gukurikira iyi video. So niba uri gukoresha imashini rero, ngewe ni screen y'imashini yanjye, nawe ubwo ufite screen y'imashini yawe. So urafungura imwe muri application runaka like nka Chrome, Google Chrome. Hanyuma rero nurangiza uze hano, ngewe mpisemo gukoresha private tab. Ushatse wakoresha tab zitandukanye nk'iri isanzwe. None ndangiza nze nandikemo google.com. Of course ugomba kuba ufite na internet irimo irihuta. And then warangiza ukandikamo ChatGPT. Umaze kwandikamo ChatGPT, iyo dukoresha yitwa OpenAI. Warangiza ukaza hano ugaselectinga OpenAI. Ugategereza ko ifunguka. Ugomba kuba ufite internet nawe iri kwihuta. So hano irimo iratubwira ati what can I help you with. Nukuvuga ngo hano kwandika CV biterwa n'ururimi ugiye kuyandikamo, ariko muri iyi video turi buze gukoresha Icyongereza. So ndaza hano rero hari kasa cursor irimo iratera, nindangiza nandikemo ikintu nshaka. Wenda nyibwira uti hey chat, I want you to write CV format for me. Nurangiza ukande enter. Iraza gufungukira hano, sinzi impamvu ifungukiye hariya. Okay, murabona ko itangiye kugira ute? Itangiye kuyandika. So urabona ko hano haza personal information, full names, akazi wakoze, professional summary, skills wowe ufite. Niba ufite na work experience nayo ukayishyiraho. Niba ufite na background education ukayishyiraho. Niba ufite na certificate ukayishyiraho. Language uvuga, amaproje wakoze ndetse n'ibindi. Wenda hano nayo nuko yibagiwe icyo bita reference n'ama hobbies, nabyo biba bikenewe muri CV. Ubwo rero igihe cyose ukeneye gukora CV, kano gato bita ChatGPT gashobora kugufasha kugira ngo wihutishe akazi utiriwe ujya mu masiberi cafe cyangwa se ku marembo n'ahandi hantu. Ubwo rero reka turebe no kuri telefone. So noneho kuri telefone ushobora gukoresha uburyo bubiri. Hari uburyo bwo gukoresha Google Chrome no gukoresha application ya ChatGPT. Hari Google Chrome ni ChatGPT. So reka duhere kuri Google Chrome. Urategereza ifunguke. Ntabwo nafunguye connection, reka mfungure internet. Ubundi nindangiza nsacinge. Oh no, what is this? Ndaza hano nandikemo chatgpt.com. Nindangiza searching, ntegereze. Biterwa na internet uba ufite. Iyo ufite internet nkeya ntabwo ChatGPT yawe itinda gufunguka. Byumvikana ko
ugomba kuba ufite interineti iri kwihuta. So nindangiza nze nandikemo ikintu nshaka, murabona ko ari kumbwira ngo ask anything. Twe twabonye ko ari hey chat write for me CV format. Reka ture CV format iri buze kuduhereza. Aha, urabona ko murabona ko amazina ni ariya, imeri ni iriya, nimero ya telefone. Nawe bitewe n'ibyo ushaka wayibwira, yarangiza ikabishyiraho. So ubu ngubu bwari uburyo bwa mbere. Rero hari n'ubundi buryo bwo gukoresha app, ari nabwo tugiye kubona mu kanya. So guys, noneho ubundi buryo bwa kabiri ni ukuza hano muri telefone yawe, nanone ukaza hano kuri Google Play Store. Wamara kuza kuri Google Play Store, urabona ko nahoze nsacinga Duolingo, na application yigisha ururimi, kwiga ururimi. Hanyuma warangiza ukaza ukandikamo ngo chat GPT, warangiza wenda ugasacinga ino tamu ya mbere. So ugategereza, ni iyi ngiyi twabonye ko iba yanditseho Open AI, warangiza ukayinstara. So biba bigusaba kuba ufite interineti iri kwihuta. Iyo udafite interineti iri kwihuta biragorana. Dutegereje ko iba downloaded. Aha, murabona ko aya nayo n'ayandi ma AI nka za Capilot nagiye nzivuga muri video zanjye zagiye zitambuka, n'andi ma AI agiye atandukanye. Hari n'ama chatbot, ari ibintu byinshi. So aha, murabona ko iri muri finishing download. Turategereza. Murabona DeepSeek, murabona Grok. Mbese n'ubwoko bw'ama AI menshi agiye atandukanye. Bango AI kuri ubu ngubu isigaye ari nyinshi. Murabona ko application yanjye yabaye installed, yimaze kuba installed, ukirika open. Wamara gukirika open, ugategereza igafunguka. Ni ukuvuga ngo birimo irakoresha interineti yawe. Urabona ko still iracyari kwiruka. Turakanda continue. Aha, ni ukuvuga ngo hano rero naho nashyiramo ya prompt nashyizemo n'ubundi ku mashini, nashyizemo ndi no kuri Google Chrome. Ayibwira uti hey chat, I want you to write CV format for me. Wenda reka tuyibwire gutya, nyuma warangiza ugasendinga. Murabona ko nayo ahangaha impereza exact the same things nk'ibyo yaduhaye ku mashini no muri Google Chrome. Ubwo rero ni gutya bikorwa.